لسنتا والدكتور سرور توانيويتي لم كتابنا يا غدا وەڵامی ئەو پرسیارە بداتەوە کە پێم وایە پاڵنەری قڕکردنی دەسی. وەکو بە کۆمنتکردن بە دوای ئەو مەسەلەیەوە بووم بۆیە بەرهەمی ئەو چەند ساڵە کە لەو کاتەوە نووسیومە لە سێ کتێبدا خۆی دەبینێتەوە. یەکێکیان سەبارەت بە کۆمەڵکوژی ئێزیدیەکانە لە مێژوودا کە بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی بە چاپمان گەیاندووە. باز لە کۆمەڵکوژی ئێزیدیەکان دەکات لە بەرەبەیانی مێژووەوە کە بە سەریاندا هاتووە تاکو و دووە کۆمەڵکوژی جینۆساید کە لە سەردەستی داعش بوو و باسمان لە هۆکارەکانی کردووە چین و دەرەنجامەکانی چیان لێکەوتەوە. شنگال و شنگالیان ابروکه یابوی هیزکا مازن یه برخودان نیشا جواک نف دولتی دن اوان اندجی مروفاکی در حق ازدیان ده انجام دان بگرش کشتن و گرتن و در بدر کرن و آواره برو هر با جینوسای ناساندن کیسا ازدیان و سزادان تیرورستن داشه لندلمت سوچیت بو واسه هزاری دین بودایکت ما بو خشکت ما بو برایت ما بو بابت ما بو زاروکت ما هر سال ام وی روجا رشا شنگالی و شنگالیا ساخت کین بوندی همی تخوچینن جواکی زاروک و سنیلا و گنج و دان عمر دویب خینن بو ابرداک و صبحی بگن برهندیجی داخازت کین کو جن پیودیندار نخاسمه سیستم خواندنی کو افکار ساتا و جنوساید چرخ 21 یا شنگال و شنگالیان ببیت پروگرام خواندنی دا کو جیل بو جیل ور بگیرن 3500 جدیکو خشکو کسو کارت ما بگیرن و اخسیر بکنو داخوازی اما اوا یک بکارت خدمت قطبخانه کناسی بکت کرم قبل بیتی خدمت انسانی بکت کرم قبل دست خیری بکیدی بله تایرو روش اول 4 سال مت تمام بون اب قطبخانه تبکن یک شخصی جی تایرو روش نهاتی گلاسک آویجی بوبان قطبیان نینای ام سپاسیا سنتر شاناست کین جی خودم مالا خودم دری خوب ما بکری إيرو ما أبير وريا ساخر هما هنجي الجل ريخراوت مروفاتي تناف كامبيدا هما هنجي الجل أوارين كامبي جنجو وكاتشو كوريد مال كامبي راستی روزا که نخوش بوش مرا و ما هیچ هم جو خدا و تاوسی مرا که کوکا چوجنه ما دست داعش روزگار بن بخورده مجروسا از وقت که ازدیم استران لسر شنگال کا چه کرنا I absolutely can help you get in. We are here because it is the 4th anniversary of the genocide perpetrated by ISIS against the Yazidi people. So we are here today to say that the international community must support, must help rebuild, and we must never allow genocide to take place. We've been working on the genocide against the Yazidi since 2014, trying to highlight the need today for specific steps to be taken to protect the Yazidi, allow them to be able to return home to their communities around Sinjar, and also to make sure that there is accountability. It is the women who are left to rebuild their society.